جبرنامه جنگه سلابورس جنگه همه ایرو نافچه استورا گردای سر پارزگه ها مردینه ام هاتن چم استوره لهره ما گنده کله ها پوزرش ام ایرو بسا چم استوره و هاوردورا چم جوارب کن جنگه دست بید که من تخمین کر او به مگود بلکه رزه تدی معشل دچن هلکش دیار دارن او لافو که وکی سارماشق به ترکیه رد بیجن مگود بلکه رزه لبه داره کاموشن لقراخ چم استوره لولات مل گلک جیان مرد راست کاموشان ته لی نل هر داره هیا بطایبت جیه شلک جیه آوی نها اوه فریا تایره کی جبر فریا کامیشler داره تون لهرم استوره و مردینه هنه وان کامیشان زیادتر جبو بفکرن اوه نابه اوانا او حلوکه کوچه دکن یان جی سپتان لدوروان دلفین تابی گاوه تربن بطایبت جبو وان گلک باشه وقتی که سروان کوسکان ام بیجن چاردران یان گاوه چید که دیاریوی دنخومین پی وسا جبوت کسیجی هم جبو کو تاوجی تدا اوینابه تاش تاوجی تبارزه هاوینان گلک باشه و ده همان دمه ده قامیشه دودک جی چید به وکی به ترکی کاوال جی دبیجن کاوال جی اویتی شکی نوا قامیشه والایه جبو کو والایه جبو دودکش گنجان اجا افسری ویجی ما چند برنامه خواهد دا جبه از کربون دناف خوازای ده هن تشت هنه جبو آگر و خستنی امکار بیشن گنجانن او یک جوانجی اف سر قاموشیه سمل قاموشی نه وانا وقت دو در رویه مرا آگر دام پیت خز زو پیت که یعنی شلیبه شلاپه بجی بیزا آگر پیت که اف جی او قاموشیه دیسا از کار و بیشم قامیش جبو تشتکی دچی بالکشه جبو او چوکن دوه چمان وکی جنگهی چوکن دوه چمان جی تین دناو قاموشان دا او هیل نخواهد کن وکی جنگه هوانه و ده همان دمه قاز ورده کن کتین دورا چم جی او جی یعنی دناو دا خواب جید کن خواب وید شری وکی گاوا دن تیره کی جور فری یعنی قاموش جبو گلک آجال ناف خوزای جی پاراستنی جی سپارتنی جی هم جی جنگه هم جی پاراستنی مثلا هم بیجن مارن کیسوی ناو آوی که خواد گاوا دکشن تایبت دکشن نوا کاموشان یعنی قالو قرشن در دورا چم جبو کو ام بج خوجوی تاوجی به پارزی جوی هانکایی جی یعنی او جی پاراستنا وان آجالانه نها اتخوازم بس تشتکی دجی بکم تدی معروف گاوا نوا خوازای داد گره بگومان یعنی هم هر گاو آوتنه دا ده هر گاو آوتنه دا مرد ناف خوازای دا راست هن تشتانات روک بن گیهانک بن گلو گلدانک بن لوی درجی وکی امکار بیشن کربشن هلا گوت کن کد دمسالن بهارو yani bahar ise peşi paşi işte seme paşi peşi da او gihav gihanekin kulu ve demeda mazın dıbın nahal havurdore seri dane yani edi dest eve kirine şimbune mesela vana hemu kerbeşin kerbeş nahal eve heba ker heba marud kare der haji dve demsal ederci ev mesela tavaki ji pinjar çed be gava he tezeye gava nuhe derte پر تاما ویجی خوشه مر اولی دنا و آویدا گرم دکه دکلینه پشت رزید که عجوک وکی اوی کند دکن و پشت رنا و روندا سورد که هنک هم به توراق لیت خن هنک جه هیک لیت خن
لی اوه کی گلک باشه پنجاره کی باشه بقاسی گورزه نبجی جکر بشی پنجار ته چکرن دناو فضای دا هم دار هنه براستی هزدارن دارن کتنه حسکرنش تمندریجن جوان یک جه دارا چناره یه لبر کتله کی دارا چناره هیه بفکرن دناو فضای دا یک داره کی دما کو او دار جبنی و تبرین یعنی هنجوره هنه همو جبو همو دارن در واسلار نه دما ببرین پشتره در دورا و شاق دده تشيكي وصادق بفكر الليفر دار كي تاني هبيه او دار او قرمي ويجي ليفر براكرنا يعني غزاله برينه يعني مر كاره وسان چاودري بك 3 6 د 13 16 دار همو لسر كوكي شين بونه افجي چي تماشا فنن هيجا چي قاسا خوازايت بشاوتيني تب جيكي او خوازا ديساجي خنوجند كي تو يكي ببري او ای 15 ده اف جی معروف دکاره تکلداری هفگرتنا زندیانه جا انسانه جی انسان جی دوی لهمبری کرکرنین لهمبری خواه لهمبری ویجی او جی وکی خوازای سودور بگرن وکی خوازای سری را بکن جبو ویجی خوازا چما وسان بیجن خلصر کوکا خوا نود به شین دوی انسان جی دما یک بشه دوی ببه 15 دویجن یا یکا تب صدانه یکا مب صدانه یکا مب هزارانه جبوی جبو ما کردان جی افتش در باستاره قیمت هر دوی امزانه بن یکا ما به هزارانه mesela evci numune ki yani bu fikri kurme ve çıkasa kalındı süre le çar hapten لسره بونه لورجی هناك جي چه بونه اوان دم حشك بونه برينه او جي مرب كاره بجا يعني جبر كل في در زياده هي شم دبر ده هر که دار چنار جي لور بهتر هزدار دبن بهتر مزد به هیبت دبن جخوا مگود یا جی کو آب له هبه بهتر دارن چناران هر وها دارن بیان دهلان دهل زیادتر انسان بخواد درس خود داتین جبو کو بکنه کرسته فلان لی چنار نوزا چنار خوازایی ده همه جبر خواهی بر چمان ده تی تایبتمندیه چنار یاد جی هیه از خوازم اینکی بحثا پلا چناره بکم اف پلا چناره شما نها هوردور جی گشتی پلا از وسا اینکی از رونی کم اوه شیطر به انوه سر خاموش آقای بدن لبر پلا چناره جنخوشیا ایشا چوکان را gelek باشه هم دک çay وی ودخون و هم جی دکلینن داده سر چوک آخه گره دادن یعنی او منیسکوس را یعنی هم بیشن جکریجا چوکان را فلان او ته گوتن gelek باشه پلا چناری یا دیجی تایبتمندی که پلا چناری جی هیه خاصی پنج پیشیانه تلیین مرد
ew jî 5 pelê wê hene her pel newek heve her pel jî taybetmendiyek xwe ye di her şaxê de jî bi dehan damar hene ev jî fêkiya dara çinarê ye evana jî wekî gijvalıkin wekî bistirîne girnûgin yani mer dikare bêje girnûg ji bo viya çimkî vana di nava giha û gihanekan da jî ji van girnûga hene dema mer di nav pûş û palak da bi rêve biçe bi şalê me jî digirin êca ev jî nava viya jî wekî dibînin pûrt e ev derdora vê girnûga wê jî lê di nava wê de jî evekî heye qalikekî heye ew qalik jî wekî bi qasî nokê mer bêje meznahiya wê ye ew jî tê kutan dîsa di heman demê de tê kutan hem tê xwarin û hem jî li ser bêje birînan filan jî dikin taybetmendiyekî dara çinarê jî wekî me got li ser pela wê ev e evaya dara biye ye ji xwe binêrin yanî teqrîben 15 metre bihêsanî heye dirêjahiya wê wekî rêyekî wisan şikil girtiye teşeyekî balkêş girtiye xwar biye wisan êca di diyarê wê de jî jorê wê jî van şaxê wê dîsa jî tê de em bêjin tîk hatine wekî jor da yani xweza bi rastî gelek tiştan me de fêr kirin bifikirin yani normalde evê darê tîk rabe evana êbûyî qaydê ranebin ê wisa rabin lê ji bo ku dar wisa biye şaxê wê jî berê xwe dane jor yani teqrîben ev jî emrê wê gelek dirêj e vê darê ji xwe di qurmê wê de jî kifş e stûriya qurmê wê jî yani mer koya xwe lê bînê bi zorê ancak ev be yani rastî jî weke rêyekî sekî balkêş derdora çem me got ya darên biyan darê bizwan dara çinarê dara dehlê dirik yani tiştên wisa bêtir li qeraxê çeman tên ez di vê çarçovê de dixwazim besa dara biyê navê dara biyê û biz wê bikim di heman malbatê dane yani biz û bî ew hemwatan e ew wan ji biyê koka xwe ew jî digire lê biz û bêtir darekî weke bêje weke şiklê hermiyê da şiklê tuyê da bi wî şiklî mesela teşe digire lê dara biyê ne wisa bî wekî wî dibînin yani yek guliyekî bi midyadê ve diçe guliyekî bi stewrê ve diçe guliyekî bi nisêbînê ve diçe yani ew biyên berçeman ew şikil girtina wî kî li gora biz wê diguhere lê biz û bêtir top çê dibe serê wê ev jî taybetmendiyekî dara biyê û biz wê ye.
Nahajî ezatım berçem ev çemê stewrê ji gundê Baqeysê, Elîfan, Barman ji wan derana ji çiyayê wê derê dertê yani rêzeçiyayên mazî meriv dikare ji wan re bêje hetanî ew şêmûga Mêrdînê dibêjin ya ji Xerejdağê bigir hetanî Midyadê ew wê şêmûgê de gelek çiya jî hene wekî bagok heye çiyayên mazî heye gelek çiyayên pijûk jî hene divê rêzeyê de Ecem me gotiya ji Baqeys ji Elîfan ji Barmanê ev ji wê herêmê av dertê û di navenda stewrê de ber bi Midyadê ve diherike li vir jî gundê Keleha Pozreş nêzîke yanî niha jî em lênin nava erdnîgariya gundê Keleha Pozreşê ew jî nîşaneyekî gund têkildarî Kelehê ji xwe gund li ser girekî hatiye avakirin gundekî bi heybete jî wekî pêşniyar ji bo kesên ku bixwazin li ger û geştê biger dikaribin dîtina gund jî bikin û her wiha bên ev ciyê niha em lêne jî Ece ev rêwîtiya çem rêwîtiya avê ez dixwazim înkî behsa vê rêwîtiya avê bikim ev av me gotiye her çendî ji nav sînorê stewrê ango Mêrdînê ango ji ciyekî din derbikeve ji ciyekî muhaqqaq ji bin çiya kontara çiyayekî av derbikevin ev av rêwîtiyekî dûdirêj dikin dikeve ser ev nav diguherînin diçi dikeve ser behran behr nav diguherînin her wiha însan gelek însan feyde jê dibîne gelek bax û bostan û baxçe pêtêne avdan gelek dar û dirê deviyê ber çeman jê feyde dibîne gelek firinde û ajalên koviyê nav xwezayê feyde jê dibînin yani av jiyane ciyê ku avlê hebe ji bo hemû zindiyan kada jiyanê ye ji xwe insanan ewlî yekem car insanan li ber avan bicî bûne li ber avan avahî xanî ji xwe şêkirine wekî jîngeh li ber avan avakirine avahiyên xwe jiyana xwe li ber çeman danin dest pêkirin em wisa bêjin ji bo wê jî av ji bo me gelek girîng e av jiyan e divê em ciyê ku av lê hebe em bêtir ji wan derana jî biparêzin wekî li ser avan çêkirina bendavan ra gol û gol çikû bendavan ra divê em teqet wekî însan em li hemberî van tiştan jî derkeve em dengê xwe bilind bikin baş e li vê derê pêvestkirinekî wisa çarçoveya çêkirina bendav û filan bêvan de wan çarçovan da di derbarê li vir da hê tiştekî tune li ser van avan me got gelek zindî feyde dibînin ji bo wê jî ciyê ku em bêjin bendav û bend bêne çêkirin jî em ji wan re dibêjin na em ji wan bo em dengê xwe jî derdixin dengê xwe bilind jî dikin lê ciyê ku av herikbar be av dengê avê bifikirin mesela ez ana da axivim belkî dengê avê ji dengê min bêtir jî tê ew ji bo wê jî dengê xwezayê xweş e dengê avê hele hele meriv gava bibîse bêtir xweş e dilopekî baran gava ji jor ve dibare reşiyekî baran dibare ew dengê baranê bêhna axê û têkiliya baranê gava bi hev re çêdibe bêtir oksîjenekî baş meriv digire ji bo wê jî ciyê ku av lê hebe kurt û kurtasî ciyê ku av lê hebe jiyan heye zindîbûn heye ew der zindî dimîne û her zindî dimîne ji bo wê jî divê em ciyê ku bi taybet av lê ve biparêzin Hin derdora çeman avên ku ji çem em bêjin vet qete carna wisa rêyekî di jî ji xwe re dibînin piştî demekî jî ew av lûr hinkî sekan jî dibin li vir niha wekî çavderî di nav avê da gelek em bêjin masî be beq be kîso be kerkencik be mar be gelek heywanên avî hene
لبر حبی کرکنجک هی بالا مکشاند او جی مریه دناب آویدا یک ج اوین حیوانن ام بیج خطرناکه جاریه کرکنجک او جی لبر نها مریه وکیدن دناب آویدا وکی ام بیج مارجی مار حیوانه کی خطرناکه لی جاریه جی اما دناب آویدا جی بقاسی ادزانم مار به ایسان و ناده yani qanebe marın ku liver nava van çemin me da em karin ji bo wan bêjin ne wekî jiddiya falan yani ji bo wê jî ev wekî min got ev ciyê ku ji çem ava ku ved qete ji xwe ew wekî din dûr da zêde em bê ji van ajalên heywanên ku me pê behs kir di navê de tune lê bi herîkîna avê re kerkençkiyekî hatiye lûr ew jî miriye ye. Derdora çem hem darên fêkiyên xwezayî jî yani wekî qolince qolinc ji bo guhîjên ango godîşên sor tê gotin na desim de cî wekî nimûne hene picûgin tabî gavekî dar çi dibe bile be gava zêde fêkî bigire picûk dimînin gava hindik bin bêtir mezin dibin ji bo her fêkiyê ev derbasdar e dara qolince jî li herêma Stewrê hene ji xwe godîşên herêma Mêrdînê bêtir bi tamin bêtir têne hezkirî jî hin kes mesela dibêjin guhîş hin dibêjin godîş givîş lê di evê da di zimanan da di dengan da tîpên dengdar giringin yani ew êw aw û î vana biguhere jî tiş nabe yani ew deng derxiste guhîş jî godîş hema dişibe bû ji bo jî pir giring ne ji bo nav Gredayê godîşê ew jî yani mesela li vir darekî striyê jî heye strî jî yani însan ji nava xwezayê yek ji tiştên ku jê fayda dibîne derdora bax û baxçê xwe bi striyan em bêjin sênc dikin hem navê sênc û hem jî sinca ku li ber çeman tê yani striya ku li ber çem tê jê re dibêje sinc a ku em bêjin bejahiyê da bê ji wê re dibêjin strî ew herdû jî heman cûre ne ji ber wî jî dema ku derdora bax û baxçê xwe bostanê xwe em bêjin bi striyan û bi percîna ewlî diber piştê striyan din pişt ew loma jê re dibêjin sênc yani me dora bostanê xwe sinc kiriye me dora baxçê xwe sinc kiriye di wê çarçovê da têkildarî striyê ew jî Di demên dawî da gelek ciwanên me Kurd hene, ciwanên Kurdên şîrhelal hene, dinivîsînin, dixwînin, dibin nasîn. Yek ciwan jî birayekî min bi navê Şervan Azad ji navçeya Xizxêra Sêrtê ye ji gundê Uzmê ji malbatekî qedirbuha qedirgiran e helbestekî wî heye ez dixwazim di nav ev atmosfera çemê Stewrê da temaşevanan re bixwînim ez hêvî dikim ew ê dilê we jî pêşa bibe bi hestê Şervan. Şervan dibêje bêriya te dikim kirasekî keskesor
لآسوی تنتیا خود پیشم دوان شفین بیش افخته جبلی من و خیال تا وینین تهن الالیم نچپه اوجی کلا دل وستیای هنک ناکن از لسر شانشین لسترکن شرموک را خده کی جبری کرنا تود خم و بریا تدکم وینه تدکم پرده با آسیمان دل خود خینم و کنن تین کشتی دبینم د پشتوان عورن آوسته روندی که گشاو من دکه و برنگ سور چاون منجی آوسن وکه وان عورن تیر باران دباره بری کرنا تدبه بهرک جرنگ سور و بریا تدکم جیه که املین ناو سینور گنده کلها پوزرشه جبوه جی جیه که ام بچن حوجه ام بحثا ناوه وی درجی بکه حوجه ام بحثا آخا وی درجی کورا وی درجی دارا وی درجی آوا وی درجی آو هوایا وی درجی دوی ام بحثا وی بکن دسر وی دا مینا کبن ام دکارب ده جبوه جی ایرو ام وکه اکیبا جنگه هاتن ستوره ما بحثا چم ستوره او هنکی تایبەتمەندیên hawurdora çem ji were kir em bi van hest û ramanan hatin dawiya bernameya jîngehê em ê hewl bidin hefteya bê li jîngehekî din dîsa derkevin pêşberî we hetanî wê demê hayîş babin silav û rêz